باش تماشا نهجا دي برنامج مجارك وميبانك ده ام ديسا بورنن وكيوزانن ديسا قايم دروجه بدنن دو دپازده سباته ده قايم تاين شهرداری باجار مزنیا وانه کرن وكيوزانن سيروج بره ديسا جزال حفتاك بره جزال هفشهرداری باجار مزنیا وانه عبدالله زیدان بریبون و پشترجی قایم تعیین کردن با کشید بازه ثبات سالگرا 26 سالگرا کمپلان دولتی دیگر روزی کمپل قایم تعیین کردن اجوکی کمپل کی تپنا سکرن امی به مجاره به پارلمانتر می دم پارتیه اداره برز المازون را باخون حوالی الماز دم باش مرحبا جاره سید خود بشورت دمک درج هون لوانه نه و نوا چالکیان دنم هوج نزیک به هفته کی برخدان گل شوپینن سری ده هوج نبدنه و پیواژوج نسبت شوپینن لسرنامه دولت bahçeli diye ki jotme hede deste xod درجی partiya وکر و پارلمانترین وکر و پیش درجی لسر هر قایم هاتن yani hatta anha 12 hep قایم tayin kırdın şartların dem partiye دستپێکی حتەنها زێدەی دۆزە شارەداری قایم تاینکردن ev helwesta dewletê bi taybetî aliyekî destê xwe dirêjî dem partiyê dike û li ser navê dem partiyê dixwazî ku nav aştiya navxweyî pêk bîne aliyê ne jî qayûma tayin dike şerê li dijî rojeva heye û girtin û binçavkirin zêde ye îro jî 25 kes hatibûn binçavkirin do zêdeyî 100 kes hatibûn binçavkirin hûn vê nekokiya dewletê a li aliyekî çareseriyê dixwaze li aliyê ne jî رد پیشا پرووکاسیون بد کرد، رد پیشا شر بد کن، ولی چه شروع بد کن؟ بله سپاس. آنها یعنی برتک دولت گرمر همو روزلات ناوین ده کردستان ده ترکیه ده لدنیای ده چه دقیقه گریدای وی. بله. یعنی ایرو دولت ده ترکیه به روزلات ناوین ده روزاوا ده سیاست هندر ده و در ودا. همه عادت تشتی که دخواست انجام نگرتیه. یعنی دخواست کو یعنی گلی کرد ایرو گرمال پرگالا روزلات ناوین بنیاره. دولت ترکیه لورده کدایه. دولت ترکیه سیاست هندر ده سیاست در و جورت روزلات ناوین ده ام دبیم کو ختمیه. اف ختمانی دولت ده چاره دیگره. تشتی که دیگره کو و ختمانی در کبه. اف ختمانی ختمانی دولت جی گردایی پسکریکا کرده. پسکریکا کردی چاره‌سری البته anahtarı ve desteği biraz aplayacağına imraliye. Vecid bine yani dixwazek kur rojata navîn de vê xitimaniyê de yani devletê derxe him halê hêla siyasetê de him hêla aborî de him hêla civakî de hemû devre de devlet xitimiye rojata navîn de îzole dibe. Gelê Kurd jî xwe rêxistin dike gelê Kurd xwe rojata navîn de Kurdistanê de li dünyayê de xwe rêxistin dike ev pergala yani devlet li vê dibîne dixwaze ku vê pergalê êla devletê de bikuşine êla devlet de hilde li gelê Kurd rêxistinê gelê Kurd destketlê gelê Kurd hemû tê xebin bingeha xwe bin bandora xwe boy wê devlet çarekê digere dixwaze ku روزلات ناوین ده خو هلا اودا روزلات ناوین ده کبت ناو پرگاله سوریه ته کبت ناو ایرو سوریه ده وده انشاء دست ببیکه وردا دخوازه خو ته کبت سوریه جی روزا جی دست کبت کرد دخوازه شما بکه به بکه لان devlet لبوی و گلک ناکوکی ناو devlet ده هنه yani jiboye devlet geleki xitimiye dixwaze tiştekî bike yani nav devlet xwende jî yani devlet hevpar nîne hevyek nîne fikrê wan nirxê wan devlet û AKP û Bahçeli MHP mîne hevde nafikirin wisa tê xuyan ji bo wê nakokî devletê gelekin ha gelê Kurd xwe rêxistiye gelê Kurd îro yani adresê jî nîşande yani çareserini nişan de çaresel İmraliye çaresel brez deste brez Abdullah Öcalan'a brez Abdullah Öcalan rek rebaz ekijin nişan de ve deme merdinlere devlet de rek tine rebaz tine yani psikolojik Kürt'da çareseri merdinlere tu fikreki kurast fikreki yani hevpar nine yak mine hev na fikrin na devlet yani aluzika mezin heye evde binin
جبوی و yani dixwaze ve xitiman de derkeve çareke bibîne lê neçarmayan vê dibînin rojata navîn de bi dünyayê de siyaseta wê xitimiye şerekê dijî Kurd gelê Kurd yê ewlehî dimeşîne îro Kurd hatine vê merhelê hatine asta azadiyê hatine asta yekîtiyê îtifaqê xwe mezin dikin hatine asta azadiyê lê Türkiye merdinê Türkiye xitimiye piçûk dibe siyaseta wê teng dibe hem rojata navîn de hem de Asya'da, dünyada küçük dibe yani izole dibe, veci dibinin. Ji bo ve gelek Kurd yani ev erişen gelek Kurd yani kuvvetarına gece İro rojata navîn de ser rojavay ser rojata tuşte intikavimin siyaset mezin ve bu veci dizvere hindire ge evet ev kesik ku demokrasi siyasete demokratik dikin. Kesik desteği kalem dike. Fikri Ramaniyan he. Erişimine servana. Yani zora devlet Türk dikece van kadının dikanın bir işi. Beli. Naha mücadele dinleyici laliyedini yani her cari hafta ki de rojan pazar rojan cari kayyum tayin dike. O beleci جدو هزار و پازان حتی آنها سه جاران قایم تانی همو شهردارین کردان کرد. چما ده قایمان اصرار دکه یعنی در برجماندی و سر قایمان چیه؟ گل کو گل دیسا اصرار شهرداری خود دست خه او اصرار قایم تاین دکه. یعنی وقتی هنجاب جزا کردن نشان دادن لی همو گل کرد زنه کو مثلا نه جزا کردن شهرداران آنگو دادگه. چما ده قایمات اصرار دکه مثلا گله وانی دبیج کی گله الهیج دبیج دبی وانه جبو کو دیسا دزیا خو بردوام کن با قایمان تاین دکن هون چی دبیجن بنا با قایمان Kirnek qayyum amarif dinire niska 10 salane qayyum tayin dikin ser bajarê Kurdistanê merif pratikiyan dinire îro hêra aborî tenê nîne yani hêra siyasî tenê nîjin ne yani çi dike qayyum ev nirxên destkeftên gelê Kurd ê jinan ê mêran ê yala çandê da hunerê da kültürê da nasnamê da Kurd xwe vir da xwe rêxistin dikin Kurd çanda xwe pêş da dibin Kurd yani dîrokê da ev kesik navnas anî işte felsefe Ahmedê Xanî ferkê ew bu yek çê dikin yani zimanê Kurdî de ew çê dikin azmûn çê dikin yani perwerde çê dikin yani kültûra xwe pêş da dibin xwe rêxistin dikin êriş li ser var êriş li ser kesiyetê gelê Kurd e êriş li ser çanda gelê Kurd e êriş ser zimanê gelê Kurd e Kurd li xwe vir de hevdû naz dikin vê xetê da yani êriş li ser var ne tenê aboriye ne tenê diziye talane ev tenê nîne talana mezin li ser çanda gelê Kurd e ser kesiyetê gelê Kurd e ser destkeftê jinan e ser pêşeroja civanan e yani hedefa wan ev e ku yani encam jî negit nemê bêjin naxwazin Kurd li xwe rêxistin bikin Kurd xwe yani pêş da biherin Kurd xwe nasnama xwe naz bikin yani Kurd xwe nava gel da xwe rêxistin bikin hedef ev e esasî êriş çanda gelê Kurd yani laliyeki talan wêran dikin laliyê ne jî bona ku Kurd xwe birêxistin nekin hemû êşan dikin baş hemberî van polîtikayên dewletê û nakokiyan rêxistinên sivîl rêxistinên demokratîk partiyên siyasî muxalîf û kesên ku ser navê civakê tev digerin ser navê gel tev digerin lazim il hemberî van nakokiyan li hemberî van êrişan bin pêkirinin mafan sekinek çawa nîşan bide li gorî we ev sekin têrê dike ku lazım çi bikin yani sadece ev erişan ser tenine ser gelê Kurd e ev êriş hetmî ser li rojata navîn de çıqas nasname çıqas kesayetî çıqas gel hene êriş ser hemiye ser gelê Tirkiye ji esasî îro Kurdistanê qayyum davêje ser Türkiye demokratik dibe na yani îro gelê Kurd li ser alîka evlekarî da eriştine ser gelê Türkiye jî vir de ferqî dibe yani pêşkêse yani pêşeroja gelê civanê Türk jî civanê zarokê Türkiye jî tê xitimandin lazim e hemû kes yani hemû Türkiye'de ew ku welat Parîs ew demokratik ew pêşiya ew dünyayê naz dikin ew kesek civakê naz dikin ew jî bertekê xwe nîşan bidin
اجو خری خستن بکن دست گلی کرد بگیرن دی قبول نکن گره اوا ازمون که مزنه ایرو ایریشتن سروانه ایرو yani kayyum tayin kırne sıve İstanbul tayin bekir. Yani ev eriş hamu ser hamu gele Türkiye'ye Kürdistan'a hatta Rojda navine herkesin çap parça Kürdistan'ı yani eriştiğin Kürda hamu yek geribe tekrar nişan bedin. Türkiye'de çıkas kesete hene çıkas sendika hene çıkas eriştiğine hamu geri لفردا ایریش سر همو یا نه گری همو یعنی خوی خودی در کردن یعنی کو ایرو یک بیتنگ بمینه و دور ورویجی یعنی ورویجی راست ایرو آمد ایرو وانسوی انقره دسبه استانبول yani بله yani şu an veya diro ki nişanı meda ye kullanberi nahqiye ki بیتنگ بمینن روزادن دور تیوانش راست باشه ام gelek spas kin havali me Yılmaz'un jibuna nakhiye سپاس کم شباش gelek spas به تماشاوان هجا مخواست که در برنامه میوان که مشارک ده ام باید بشین سر تاین کرنا قیومی شهرداری بازار مزنیا وانی اب هفته که گلی وانی پیش شهرداری نوبت گرتن لی داویا داویجی دیسا دولت اصرار قیوم تاین کردن شخو بریجی دست به کار بجارتن خواستی بون قیوم تاین بکن لی دیسا گل لی خودی در کتبو دستور نداون داویا داویجی هنجه تک جدا نشاندن و قیوم تاین کردن ام گشتن داویا برنامه خواه حتی جارک دنه بمین خیر و خوشی دم و خوش